umuriro gune ugambwa kuba gurazibwe abaturage abijire kugwirukangira na bwa nyuma yo kureba mwika kandi bakoresa amizi nangwa na n'umushenyi bari kuguraza ugisireho no kwiha ebintu nyamwinjo mu dormitory okugira ngo bitakwatwa umuriro tine nomwe ubasize kwitwa umuriro gu n'ubukwakubo kutunga buhuta abo kugira ngo abeje bona babire baryombirasi byabo bari kutunga bigezo aho umuriro gu gwajira kubwatuka mu dormitory. Nobuchirabe ngo ibintu bitari bimwe na bimwe bisisikire ebiri mu nka za kesi ebitabo ebijwaro ebyo kunywa ebyo kurya emifarasi hamwe na nebitanda abeji ni bagambwa kuba bihirwa mu birasi byabo batyo bakabacingira no mu muzigiti ogwa Hoima. Sharif Ayebare ugu numwe abaturage abijire kuraza umuriro ogu nagira ngo aho bayicira hamwanya kandi aho bagire kurebera umwika mu dormitory habiri harimo metro ni womwe abandi bana baryo mbirasi emifwali ekira munebyo kulya no kusasira abane byo kulya buperengo bukatikati wa mchari ebindi byona no akushya choka busente bwabo nyuma yo kugiraho urukiko rwo mu nda y'enju ruri mu polisi abashokirwa bamwe bembezi wihanga umushwekana ico kimwe bete ba RCC abebembezi bishomero niryo rimwe kandi utiriho n'abari kurambura amashomero we Barnabas Tugume oguni assistant RCC habwa Hoima East Division yagambira abanyamahurire ngo bashara mu kwemereza emirimo y'ishomereri okumara sabiti yona bari kucondoza tugambire twehemu isomero genda kuri hamaka humuro for some days then police yazimiza umuriro last time kandi tugatasimbire batu report to sharing then turore their recommendation bakari ngachi haisomero ogu yagaruka yagira ngo ishomero naryo baricinga kumara keire niko kamwe bati babanze bamaririze ebyo kucondoza tumanyire abana bano babire bato they could have got some shock somewhere kurenga okuranti nyencha it is a public holiday mubunyoro abempango kuzisekirecho then ebiro bibire cha Thursday na Friday abana bebe mu kahumuro then as we resume maybe on Monday. Caroline Nyamahunge ugunori kurambura amashomero ga Hoima City yashaba abantu kugira ubucurera ubwo abibyo kwerinda bari kukora bucweka ihembe ukukora ebirengira kucondozo ko baitu tukongera kuterera community ahero konti mutatina police ko bwayo kandi full report ijya kubani bahebwa however muterarikira abana bari kurungi n'ubucira abembezi bishomereri ugamba n'abanyamahurire bari kugira ngo reka babanze batebekane. Julius Alan Hakiza n'umugambirizwe ya police ya Albertine eri kutwarirana na Hoima yona yahamya amakuru aga kandi ari kugira ngo ibyo kucondoza n'ibigendo misho na mnongo kuronda ubukomoko bwo muri rogu kwa kucya ibintu by'abana babika metallic cases n'ibitabo byo bakubyama ibindi tujya kubane tubamanyisa bataka batunga detail report cyongeze nibyo bibase kucyabo so mundu wahire munaka mu metro kigambwa ngo ishomero rya Hoima Town Mosque Primary School naryo ni rimwe ryabire ryagizireho umuriro nkogo umukwezi kwa kabiri kuri kwa umwaka w'2023 kandi umuriro gwabire gukomokire omedometry gashaka God asaba abwata ya gusti omuri Hoima